Ka khasi student union laban circle haka step jong ka spotrik naila haka polisi beje step ka yo bat ya angut kibriu kibade gi kal muslim na Oxford Hills laban ke bahap apa kedobal sinong Kansas Street Oxford Rilbong hadi gini tokit keseng ya kikot kisla lalap bakini kibriu kim simadon kano kikot kisla ban penitu ilde bat layalam yaki ban tribala hakawe ke yeng balon ha Oxford ondala khanra hakate ke yeng alap sa saungut ki khal muslim ki bomdon ki kot kisla kini ki breu ki rong semikhaya dak bagi wan dak kali turis bat pen itu ilde bagi dai ki nong wan kai bat hakajing tokit keseng ka alap bagi dai ki poi ki bawat jakari shani syaka cela bat ki yo jing arab lemba wai breu baketeng Syajahan Ali wadaina Asam bat basa halaban ba penbiang jakatre ya kini ki breu ya kita gin rengut la iti no syaki plit ke Rilbong bit house ha ka to step hi akharwai tarik naila menem step ke alit kendang saya ka yengsa jong neu breu Syajahan Ali bat baik keras don ya ni ukam ya de ba udai kontraktor bat uba jumlin ban wanra ya kini gibreu na bajela balesi gila ru bandai ginong Bangladesh kaseng kala maham ru ya gitrayeng ba aiwa yo ne breu ba ombit ban aiwa yeng syagi breu ba wan na barjela khamtam ki khal muslim nama badang kendang ka sokal Asam bat ka jinglong jingman ha Bangladesh ki khal muslim gidang petwil ban wat jakari syajela mikhaya kaseng kala arab ru ba bun nagini khal muslim basa halaban jo yarap para muslim ban aja ka sa klem pentip syagi bolshnong halo kane ka sengra ya keren ru bat ki bolshnong ban nakaliang ka dol bolshnong laban menta kidang pelong ya ka jing sro jamin ban tip ya ki khal muslim basyong basa halaban kaseng lemba kane kerwa ka maham teng ginang syong shnong ka thain laban barok koi ba kimbit ban pensyong pensa bat ban penbuhai shnong i khal muslim bawan na bajela halaban bat ki trayeng gidai ban simkhia halo kane ka benta la dalap kaseng kan sim yak senjam ke bateng persya itrayeng bar kini gibreu ki ba aje kasra yak kum gini khal muslim basuwan poi po sinong potau bar kabri nyotrep la ong ke kerwa na usamla frankirani information and public secretary ka KSU laban circle